sen bana bir bana razı olsun olur mu? Lemçeni göre otasın. Ya buluşak da alsam bir lemçeni gördüğün günde. Ya. Usunsun daha meylek bire de güzel. Yok, geçindeki sesler devam edecek. Yok. Çıtıtımız savası Oy oylamcılığı bağası Aşıkmın senin görgüne Ağrı dağın Ağrı dağın Ağrı dağın Ağrı dağın seket aygaydasın Duruttunuz savası Oğulukçılığı bağası Oğluna seni görmüşsün Onuğun seket aygaydasın Kaydasın hazır kaydasın Kan deyin cürüm ayaylasın Atarlaş kurulum sevdursan Kan kende Kan kende Kan kende Kan kende davama yaylasın Buna olsun. Kızartın cırmacılıkları bunlar yüzden klastaşları. Mamalık. Muntas abi. Olsun ya. Gel sıra tutuşalım. Marat'tan aldı. Aldı bu usta. Usta ailesi lazım. Deli. Ya başına dedik kaptan demesi fayda kontak. Tekrar nokta durmadı mı takıyor? Ya başın nokta giyip dur bunda itat koşsun mesela. La başını şimdi bak bana takmam ben. Ya bu üstü derece yok mu? Vurgan beni dedik. Kaptanın tutun. Ya aptal şey dedi. Nokta kalktı durup. Yok altında. Nokta
저 탁해 맞춰서 싶다. Bildik ilgisler aldı bir noktanı. Bu bileceğiz ki ne? İyi tamam içi gitti. 온다 소모다 온 어디 기대. 눈을 işte bu. Yaptım orada algıla. Buna cesteler bol bol koydu çoğuna karmayın desek. Bunlar cana 3 yaş pıştısında yazdılar. Bolat mı öyle dedi? Omi. Alma tırvala. Sen saç kağıtlar, beşke gelirken aslında koydanlar. Kırmadı bir iş gelirsin. Bir sayakmayın, yaşlı içinde bir iş gelir. Ayık sen. Şey, sen.
Seni aytıp koysam tüsme tüs ketem depçi anan. Sen 2 saat tütkün. Sen tosokka delip tüsösün dep duran. Tosok ayda yegende. Sen bir ömenle yaşasatçı al 5'lik. Ne cidden ben daha çiğde bak çiğde yaptık dedim. Çoğu matematik başka çoğu. Her biri kontrol bana tek Ballar başında. Ayak bilmiyorum kulak değil koyuyoruz. Oğlan çista ballarçı. Öz özünlerle turla koğunda mı kameranı bu dik dalgan bu yaktı bakı degendeçi. Bazar yok bulargaçı. Söz yok da. Anan biri üstü biri aytan maktan bitalbayız oşoğuzga Kuday kıtkısın. Şu baldarısın ıntımanı ıdravasın. Bundan arı dağı ıntımanız bekem olu ele. Göğereli buna Kuday buyursa kızlar sizlerle çok uşunday rızkı teң bölüşüp uş жерден tanış bolup jezdelermen neme olup turabыз Ana bundan arkısın daha her daim жақшылықты тең bölüşüp қуанышты тең бөлüşүп эле ушул эжебизди төргө коюп bundan ары дагы şey улантып Kuday buyursa ниеттерибиз коюп жақшылыктарда көп болсо жақсы ушундай күлүп жайнашып катташып жақсы сыйлашып эле туралы тамашалайбыз чын айтабыз Nakıy bul sen böyle dönüne bal neme uçtuktun da. O koktunukçu. Ekile sen klastaşın ökö bölü attın. Sana Aybek Suran çiğpen. Sürecek yapamıyorsun. Kireççe ne ökö bölü attın. Sözlerini nuksamçı bakmayın Aybek. Al praraptan sizlere bir yakta kaptırımlar. Gittin oktunu. Tamam bratan. Asla yaptılar Sayre sağınıştım bu tağında Gelesin mi boruma sağında Kara gözüm görünmöy kayda gitti Gözüm bolçu can erken uçağında Kara gözüm görünmöy kayda gitti Gözüm bolçu can erken uçağında Kaydasın sen aşığın sen izledim yaşın Tuttuğu karşın senin ıyık sardımdı senin o Tağından akmarcan tağından akmarcan talaşır Kutlarım köktü yağı duyulan gelir Sende sokun yüreğim sızlap gelir Sağarlagan kızıl gülüm ucunda Soluğan sıvaları sızlap gelir Sağarlagan kızıl gülüm ucunda Soluğan sıvaları sızlap gelir Kaydasın sen aşığın seni senin aşığın Mutluluk aşığın senin yıksatını istedim o Sağından bakmardan sağından bakmardan savaşırım Şaman çaşlarını tarağasın Şerif olup seni bir göz sabahasın Kıyaldanıp biri boylamanıp gitsin Ansızdan bayağı tarağasın Kıyaldanıp biri boylamanıp gitsin Ansızdan bayağı tarağasın Kaydasın sen aşığın sen izledim yaşını Mutluluk karşın senin yıksatını yükselim o Bakmardan savaş Kaydasın sen aşığın sen izledin yaşın Bu karşın senin yıksatını oy Tağından bakmardan bakmardan savaşın Tağından bakmardan
Родной чашачи! Айтпады ма яғын сұрап деді осы. Qancha yoshda bu? Sana
çay yek. Ya sonun geldi. Şimdi orada tosun. Bile tosun mu? Hırlar be. Hey Jack, do you want me? Çınlayıp bana gülesin, görünüp koysun bol boy bol, karındaşlayla cirvesin. O karındaş karındaş, seninki gözler takılmaz, göz karışımı öpüp karatam. O karındaş karındaş, o karındaş karındaş, seninki de İzledim dağlayı gün öptü, taparım seninle gün öptü. İzledim bol boy bol, o sağlardan vay gün öptü. O karındaş karındaş, seninkinde gözleri kalınmaz, kız karasımı öpüp baraka. O karındaş karındaş, o karındaş karındaş, seninkinde gözleri kalınmaz, kız karasımı öpüp baraka. O karındaş karındaş. Arasan senin sürüttün, çınlayıp bana gülürsün. Yürüyüp koysan bol boy bol, karasdaş kayda gülürsün. O karındaş karındaş, seninki de gözler kalınmaz, kız karışımı öpüp baratan. O karındaş karındaş, göz görümüz kulağılıp kusalı seken cürgön ceri. Çığluluk şartlık beret senin de mi? Ayrımdı tartmadan ömür boyu, hayırsız yaşay vergin ak kalpak kırgız eli. Ayrımdı tartmadan ömür boyu, kaygısız yaşay vergin kırgız eli. Kayda cürsün şarttan da senin de mi? Diyelim alsam dem beret toko içeri.
tazını gül görolum Ak çokulu tocaylagan kırgız eli Adırın tızır tazını gül görolum Ak çokulu tocaylagan kırgız eli Çokulu menince hoş kolduk kırmızı sunar kırgız eli Ömür boyu iman dost yaralığansın Ölümden yüzü vergin ak kalpak kırgız eli Ömür boyu iman dost yaralığansın Ölümünde meselenin kız eli Kılım boyu caşay verin kız eli Vay, ulan esken betar. Ne mi kazağın başta çalgın? Asmanı tunu, ay tunu, gülda tunu Almazım alıgı boylur, mende durur Sezip alıdım aymandan aksıyımdı Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta Men doldurdum Sezip alıdım aymandan aksıyımdı Sen oturgan bulakta men doldurdum Sen dağı sezdin beken, duydun beken Ağamadırız çerden ben danecen Vardığı ölmez balık sağırmalı Karanın kareginde, karanın kareginde kaldı beken Vardığı ölmez balık sağırmalı Karanın kareginde, karanın kareginde kaldı beken Çok rahmat vakitler. Çetten soyoslar ama. Talgart dile varken bir de Nazgül. Sen tattın okşattın da yemesin. Yandağı mı Talgat'a verip Niye dağına tattın da Kazakça ne de Çok öyle. Hocam orada yersin. Sol da hocam. Talgatınız yordagan mesulü oyundan da sen yapçılık. Ya gel güle. Kolunu ver. Ha bizim gezdelere yollar yollar yok. Yollar çok iyi. Cezde de Sana sen bir de. söyleyeceğiz de o. Bu özür Say kendiliğe yola verirsin. Yattalı arslan bıraktılar yolu kotku sana. Adam kalkan dökünü aytamadı. Bak naburu cingim bu. Men de jenge düşkürüptü. Men de lazım. Çok 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 kaynın içine hemen canım ketti. Geçip Sen ola. uzat kaçet bekliyorsun. Kirgenlere teviş gerek var da da değişik. Süzüş gerek olsun değişiklik. Gidi öyle de bekleyin bana. Gel Talgat. Ha gel güle kızlar. Ularmış bu gün kutlusun. Barışta. Yaxşı olurlar. Ağaçadan bir berdan adam. Bugün de ağaçta. Har bir ömür kalay. Allah'ın mevlümünün umatın çoğun kalır. Yaşlara çektikler var ya. İşine de iyilik olsun. Hoş ol. Hoş ol. Oturuşun karısı olsun. Ama menden Baykeler
$100 деп sana. Ova dökece sayın. Наличкардайсың арбида болсун. Голос içine lanç olsa içine öme görüp götürülür de tamam. Sazıp çık. Aynen. Бул урушулар балдар. Ballarını tutuyor. Kalanları. Öyle. Sendeki cürüm demedi Süyeni kaydan sezmektin Süymösün eğer Süymösün eğer Süymösün eğer ben seni Yürektün sezmey arzusun Doğurmuştum basbayaş olsun Öptüm seni görmürsün Ömrümün sezmey Ömrümün sezmey Ömrümün sezmey tatlısı Ömrüme çok koy tendeşi Suyun herkesi Vakıttı kaydan sezmektin Vay kavay kalsam Vay kavay kalsam Vay kavay kalsam ben seni Vakıttı kaydan sezmektin Vay kavay kalsam Vay kavay kalsam Vay kavay kalsam ben seni Vay kavay kalsam ben seni Halot dileğinlerdi aytıp, ecelerine bitten namısla, duygular olmuş şekilde var. olsun. Sağlık olmuşlar. Gülümüşler menen aman olmuşlar, var olmuşlar. Baykeler sizlerge olsa tereң razılык. Mına ayılga son bolgon kütegen futbol yapılaş atkан bratastар. İşinizlerge ийгилик. Kança günden beri kaba tilek batalar var aytılasa kabul olsun. Мындай майрамдын көбүн өткөрсүңүздөр. 30 жылдыкты өткөрсүңүздөр, 30 жылдыкты өткөрсүңүздөр, чек болбосун. Арды
аймакта жүрөбүрүздөр. Ошо дагы жолу майрамыңыздар менен анан түз болсо түзөй алып келдик. Туура көрүп кабыл алып коюңуздар. Кичинекей болсо чоңой көрүп, аз болсо көптөй көрүп дегендей. Ама бышырып келели дедик, ама бышырып келгенде де бар. Bışırıp girelim desek 91'ler bışırıp asla otururlar. Bışırıp gelip geldik bu. Israf olmasın öyle var. Öyle sanki. Kanal konuslara. Hayranı sarmaya. Көңіл бұрып келіп қойғанларға чоң рахмат. Gel arkadaşlar. Қалсын. Gençler, байкелер, ежелер, бүгінгі майрамыңыздармен болыңыздар. Айымға чоң еш қылды. Bayramlık mандай жақсы болсын. Айтқаның келсін, чоң рахмат. Gençlerim al konuslara. Gel bak gel. Yaxşı bayke. Ошондо канчанча жылуулардын атынан болот атат? 89. Ошондо Марат 4 жылдай эмек болсун, Жас бала 89, отбасылар 91'di. Пока 91'лер көрөлөк. Ya, o hediyeleri boşaltın. Gençler, al iyi. Ечіне Марат айтып не істеп Кел калдым Ой, сонунда ебеш. Geldi bay, yenilerinde. Vay, bu cama şorkayt kodu. Gelin Nargisa kızlar. Bu şu inilerine kahvaltı elekten. Allah'ım. Son cana ne verir ottan da atayım. Балдар, силердин сыйыңарга чоң рахмат. Силер байкелериңерди сыйлап келип атасыңар дейм. Силерди өзүңөр көрсөтсөңөр, силердин кичилер силерге ошондой эсе көрсөтөт дейм. Ынтымагыңар үзүлбөсүн, ушундай ынтымакта бир жакка да Рахмат айтқаныңыздарга. чоң рахмат силерге. Көрсөтөр жакшы салып. Көп болсун. Жакшы салып кетиңиздер. Балким 20 жылдыгыңарда Кудай буйруп келип калаттыр. Ким билет. Ички мобайлы? Бизге чакырык жетишпей, чакырык жетсе эле учуп келе калсын. Акырына. Сиздерге да рахмат, ушинтип балдарыңыздарды сыйлап, убактыңыздарды бөлүп келип аткан. Балдарыбыз биздин балдар алтын балдар да колдош керек да. Кем сурабызды? Азыр аябай сериозный отуруп, убаганда жиндеп отур.
Sen kim balasın? Men деген. Biz mi entin? Esen bul. Mira'nın... Yok, yenisi mi? Ağası. Mira 90. Kalız. Siz Elmeri'den tanıdım. Bıraktı tanıgan жоқпын шынымен. Сен кичинекей кезиңде эме бир бакканды койбойсуңбу? Сине бирок Элмиреже ошондой экен. Балдарыңар өзгөрүптөр өзгөрүп кетпесеңер. Ya Майкалжан tanıdım. Ya Ece'nin aklını tutum. Siz de tanıyordum. Мен 13 күн эле жандым. Мектептен Айнұры. Айдырыш баягы. Şu ağalarыбызга, сиздерге баарыңыздарга көңүл колдоп келдик. Бул да болсо кичинекей болсо да көңүл экен. Ар бир адамдын убактысы бар. Ар бир адамда жумуш бар дегендейчи. Анан баардык нерсени токтотуп ушул жерге кыйбастан, сыйлагандан ушул жерге келип, анан кичине калгыбызды айтып коелу деп келдик. Анан келиңиздер ушул убакка чейин болуп аткан иш-чара баардыгы өтө мыкты деңгээлде болду да. Кудай кут кылсын. Мына мурдагы күнүн аркы күнкүсүн деле эме ушуну ылдый жакын жүзенжелер көрүп калбасын деп. Ишени кесип коюңуз деп. Камераны карап ойлом да. Ташкентти, Ташырабадты, Өзбекстанды болгон жерди көрүп келгенде мен таза өзүм жээнимди 3 күн мурун чачалаттым да. Bir могу жылкыны соёл деп келдик, муну көргүлөчү деди. Муну эмнеге союп атасыңар? Ташырабадка ис алып келдик деп соёсуңар. Же Өзбекстанды көрүп келдик соёсуңар. Эмне деп соёсуңар бул нерсени? Бул калыс. Кичине минтип кол дедик. Силерде тинтип кол деген болсо бизде бул деңгээлге бул нерсени сое турган кишилер бир нерсени кылып, бир чоң нерсе кылып, эл үчүн, жер үчүн кылып туруп, андан кийин кылат. Бул нерсени соёт. Ошону той деп айтабыз биз. Бирок силердин моонуңарды эч качан признать этпейсиздер. Мына менин жакын эле жээним сөзүн ачыгы
Анан басып барып туруп жаңы 20 жылдыгың менен деп куттуктап койдум. Андай нерсени, туалетке таштаган нерсени бизге жакпайт дедим. Жашооңо келген нерсени бир тарыхка калтыр, бир тарых экен, бир келген шанс экен. Эртең 20 жылдыгың болбойт же, 10 жылдыгың болбойт же, 30-40 жылдыкта ал курсак үчүн иштеп калат экенсиң да. Анан 10 жылдык, 20 жылдык сенин шансың деген бар экен. Анан ошон үчүн бул ушу агаларыбызга кылып аткан иштерине ушунчалык ушу эмне болуп атканына баардыгына таянып, ишенип, көрүп, билип келип анан ушундай болгон инелери, агалары баардык нерсеси куттуктап сиздерди келип атат болуш керек. Иштериңизге ийгилик, аманчылык, ден соолук болсун. Биз сиздерди сыйлайбыз. Буга чейин да сыйлаганбыз, дагы да сыйлайбыз. Сиздер менен сыймыктанабыз. Эми биз менен сыймыктангыла дегендей деңгээлге жетелибиз дагы, Айтканыңыз татаңгана. Кудайым мырза, биз дагы ушу деңгээлге жетели. Биз дагы бир иш кылалы, жакшы иш кылалы. Ниет кылып атабыз да. Эң кичине жана келатып айтып атам, менин анда 100 миңден чыгаргыла уже баштайлы деп. Себептеси мындай 2 жагымды, 10 жагымды, биягым тиягымды ойлонуп карап көрсөм, чыгарып койчу балдарыбыз бар экен да. Нурсултан тура бул миллиондай чыгарып койсо болот да, чыныгы мененчи. Ал эптеп септеп 200 миң чыгарсак чыгарабыз, чыгарбасак миллион чыгарбасаң сага жардам беребиз Нуке. Болду болгондо. Нуке миллион чыгар деп Нукеге жардам беребиз. Буюрса баары жакшы, сиздер менен сыймыктанабыз, кубанабыз. Ушу агаларыбызга жакшы каалоо тилегибизди айткыбыз келди. Мына бул досубуз эртең менен саат 6-да чыгып, таамтай келип, кой козубузду союп, ошол жерден өзүбүзчө коор ашып, бакка жака чүйүп, убара тартып, агаларыбыз сиздер үчүн тарткан оразы өтө биз үчүн сыймык да. Аганы улууну урматтасаң күчүдөн зат көрөсүң. Кудайым буйрса биз дагы сиздер тургу урматтап сыйласак, бизден артыбызда бизде көрүп инелерибиз сыйлайт бизди. Эртеңки күнү. Эртеңки күнү бизди инелерибиз сыйлайт. Анан өтө мыкты жакшы нерсе кылып бердиңиздер. Эжекелер биз эме 18 жашта биздин балдар акта деп качты. Классташыңдар бизде болгон нерсе тамаша да. Анан ар жакта эле ышкырып калды. Ышкырганда эле классташлар звонок болбоду азыр ошолор түшүнгөнү түшүндү, түшүнбөгөнү түшүнбөй деп анан бирдикеден кийин анан эме кылып отуруп андан мурун тиги каалоо тилек айтып атканым эле экен. Каалоо тилек тиги эме кылып отурбай минтип коюп. Шептер, эми бул нерсени баягы силердин өзүңөр башыңардан өткөн нерсени кийинкилерге жакшы тарбия кылып кетели деп атсыздар. Рахмат. Жакшы ойлонуп койсоңор керек деп менин дурайын деген жок. Жакшы ойлонуп койсоңор керек деп тамаша кылып койдум да. Сен 91-жылы менчи адамды Баардыгы качып кетип еврөнү кармай албай калчу элек. Анан азыр көчүп кеткандар, кийинки балдарды тордун ичинде тарбияласын деп ушул сал берип атасыздар депчи. Анан азганда бар экен. Ушу кишилер чыныгы менен тентек кишилер болчу. Сөздүн ачык. Ой, айылдын элече куруткурлары болчу. Мына. Бирөөнү бурустан көрсүң, бирөөнү биянан көрсүң, бирөөнү тиянан көрсүң, бакбайке, жан дегенде мен дегенде көтөрүлүп бетине ватек такап эле могу төлечи. Бакбайке деп болобуз деп канчабыз жүрдүк. Ушу кишилерде бул деле өнөр, бул деле талант, бул деле дух. Bu gep anlam emesken. Men деле баламды эртең күн тентек кылып чоңойткум келип калды да. Кудайым билсе. Менен гана аны деле шунтук кылсаң деле болбойт экен. Көрсө кеп делечи. Тентекте тиги мында эмеспин, кеп эле патриоттук экен. Кеп эле жүрөктүн кенендиги экен. Кеп багы өзүңдүн айылын жерин ойлогон адамдар экен. Чыныгы мененчи. Анан ичине ашыкча жүрөк болсоң кечирип коюңуздар, аман бололу, Тоюңуздар той кылыңыздар. Келтирип кала. Бул жайыт комитети. Билесиңер, жайыт комитети. Жайыт комитетибиз быйыл айылдык депутат. Туттунучу менен төлөп. Ой, бу жер 1 гектар жер можно. Кыйкырганга да болобу? Я. Чике 5 гектар эле деп койчу. Тети жеңең машина менен ары. Эртең күнү бирөө келет да, марабызга 5 гектар берди. Тети жеңең деген жердин баарын тепсилип алат. Токтот. Жеңеси да Запрещение кылбайсыңбы? Я. Ал исменен барып келет. Келиңиздер, алып болсо жакшы.
Koyga alayım. Razı olsun. Bizim göğümüzün çıtığına bak gelgen albatta göğünü böyle götürület var namazga. Oğday. Ayıl için daha kızmat kılalığı var ısça. Ağam gekten, çıncırökten anana bak. Buraya derseni kılıp koydum. Çoğun nerseni kılış üçündele, içindeki nerseni kılış üçündele bul. Jürökten çıkış gerek de en ne istese. 1000 so'm çıkar, 10.000 so'm çıkar, jürökten çıkış gerek al. Jürökten çıkmagan nerse al. Kolungan işlerse geldi. Ол нәрсе біз үшін білмеймін балдар біздің классташ балдар үшін еш нәрсе деле билингендей деле болгон жок чындыгындачы. Анткени биздин балдар вакыттан негизи чындыгында мен досторум менен мактаналам. Эмнени айтсам акыркы эмнеси кылса да ошого чейин доконца давай чаласы калды болду бүтүрөбүз дегенде сөз бар. Буга чейин деле жакшы иштерди кылып келишкен жигиттерчи чындыгындачы. Жана эле ылдый жактын мыкты жигиттеринен бирөө келип кетти. Анан келдим, ылдый жактын атла баштууларына да кайрылдым, мусуна кайрылдым, деңизине кайрылдым, бирок вообще чувство кылбай койчу деди мындай. Майны бербей койчу, жаман нааразы болуп калдым. Ишип жешине максаттуу булар эмне деп балдарындай. Эчтеке Бирок мен дегендердин алдында эң биринчиденчи мен дегендер жигиттердин менден кыйындардын астындачы. Өзүң көрдүң деңгээлди биринчиден. Бирок биздин да даражаны көтөрүп кеттиңиз. Чоң рахмат чыныгы менен. Разы болобуз баарыбыз. Ошол жерде мына балдарыбыз жүрөт, көчө мурда күнү сүйлөп атканда бирөө каршы болгон. Да мисал мен өзүм ичара кимкен неме кылбайсыз, мисалда просто бирөөсү каршы болгон, мага алар менен деле мамилем жок, муну менен мамилем жок деп койгон. Бирок эрде чыктым. Форма кийип бала зуруп жүрөт го тиги жердечи. Телевидениега тиги менен журналист менен. Бөлөкбай Шеримбеков Я. Келбedi. Ошол тартып антып ошонун астына формасын кийип бияка теп Кудай берсин анында эмес чыгат. Ошол кишиге жиберебиз да Кудай берсин. Бүгүн чыгат. Анан бирок богу жолдон өтпөйм, мана богу жерден баспайм деп керек. Мен ачыгын айтайынбы? 80-чилер негизи жинди болчу. Жинди мен ачыгын айтайын. Жашырбайлы. Бирок Базар жок өкөмжоң романтикамен жашап кетти. Чечин дегенде. Бияқта. Конечно, ошончо алып кала келбейм. анан ошо баягы кичине болсо да көңүл буралы деп ошо 91лердин атынан ушу эжекелер, байкелер алыстан келген жештер арнап келдик ичинде. Анан жеңелер эми биздин алтындарда. Орто кирел десек тар экен чыныгы менен. Алмасын эсинде жок бүгүн кайсы чыккан. Анда мен ланы магазин деле кош ортопун. Энче сиздер үчүн биздики 18-19 болуп калып кошту. Аны Мирланга бер. Келиңиздер. Сөз кылган коюп койлачы. Мен өзү салып жиберейин. Урматтуулар. Кичине болсо дагы биз жакка бир аз көңүл койсоңуздар. Кичине каалоо тилегибизди айта кетели. Анан ушу алдын ала ырчы ала келдик эле, ушу ырчыбыз ырдап койчу. Андан кийин биз сүйлөп коелу. Кайда ырчы? Я. Калыс. Байке жанагын келтириңиз. Биз да айтып атасың. Чале келгенбиз дагы келген. Чертип берсеңер биз ырчы бар да. Айткылам. Калыс. Темасына билгенди. Apakem kayda men kayda
Tektir 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 saday Tevişim oynoy dördü kat Teng tuştu sağın sağ Tegerene bekle gördün Kaydasın arkayı kızlar Teng düşmanlar aldırlar Gözün ördü esteginde Tegerene gözden caş Önüne çıkıyormuşum Önünü açıp olturuğa Ordular ansız Kurbu sazay Uyuşu boynoy dördü kat Kurbu sağınsa Uyular bekene gönlümde Kaynasınlar tevkuşlar Çorlu kızlar kaydalar Gördü Ya bu cakındaydı kola. Bistine bağı, ırçımez. Bağı. Elin sonuna versin bir kaynağı yürüdüm. Market bırakalım mı? Az bir landa girelim değil mi? Temasını sen de Sağırla bunda yeme. Başlattı vurur be seni. Başta bir koş vurur. Soşun da mayramslar kutlu olsun. Soğukta el üstte, yer üstte tışlık olsun. Kızar taylıqta şunday önügü, ösü oluversin. 20 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık oluver. Görmüşler. Bu yerden kızlarınızlar çatırtmışlar, kızlarınızlar kadar rahmat deyip gelip oturup şu sıytamağınızlar içip keyif atıp oturgansızlar. Altına onun vaktlarını ülkülü açar. Sizlere de rahmat uygun bakıp ben soğuklarınızda geceler üstüne baktığı ömür sürünüzde sizleri silap bakıp geceler üstüne rahmat. Sizler yaxşı adam bolğan üçün geceler üstüne başı oyladatlar sizlerge çok rahmat. Ben soğuklarınızda bu yerden dengelerimiz barını silap oturuşasız. Dengelerimiz da den soluk. Yüklü bakıp avançlıkta ne şunday toylar böyle yürüyorlar. Mayramlar göp ötsün. Müslümanlar şunday biz simittangan inileriz bollu yürüyorlar. Ayntып айтылып аткан каалоо тилектер кабыл болсун. Силерге чын айтылы чоң рахмат. Силерге чын сыймыктан. Үйгөлүк бакыт барыңыздарга, ден соолугуңуздар чын болсун, барыңыздар. Үйгөлүктөр uzun болсун. Мына ар дайым көрө тең чыгыштар менен ак баштапканда билип жайнап жүрүңүздөр. Şu barыңыздарга жеңилер, силерге да чоң рахмат. Şu mayramızlar men barыңыздар. Evet, чоң рахмат.
Kalız Ilnaatlı 89'ların atынан gelip үйдөн да кызмат кылып аткандар, анылар көрүптүр. Разыбыз, бүгүнкү сыйларга да рахмат. Жок, булар акылдуу кылып айтышты, неме союп бышырып келсек ысырап болуп калат депчи. Биз ага разы болуп кийинкилерине коюп койдук да, бир күндө мындан жей албайбыз. Чоң рахмат анан. Белки кайындерге да салам коелош дедик. Чоңулардын атынан. Эжекелер тараптан бир кабыл отуруп. Kalız hurmat. Rahmat sizlerge. Sizlerge Allah razı olsun. Sizler bizde silasınız. Dagı silarsın. Çoğun rahmat. Kutlap gelgenlerge. Sağlık, işlerge iyilik. Daima şunday kontumakta bol sürünüyeti silerge. Жөргеле, көркүнөңөр өсө берсин. Ошондой бул дагы эң чоң сыйлык да. Сыйлап атасыңар биздин балдар. Биздин балдар да силерди сыйлайт дегенде, ошо ынтымагыңар күчөй берсин, бекемдей берсин. Бар болгон. Булар негизи булар. Сиздердин классташтарыңыздардын ушу бизге болгон үлгүсү болгон үчүн да. Биздин балдар негизи башынан эле кыйын Bizge bugün murunkudan da görüp koşup silap geçti. Aybay şunday haftalar toptoğun üstünde Ал аклашка кетип болсун. bugün aybay келип алган силердин да колуңардан келмек, балким мындан да жакшыраак кылып балки өркүндөп келмексиңер. Силердин да колуңардан алып керектесиңер болсо, анан бирок силер биз менен кеңешип, агалар менен кеңешип, байкелер эртең ушинтип баралы деди электегенде биз сөзбүз саткап бергенбиз чындыгындачы. Жок, эми андайлар көп болсо мүмкүн силер жөн эле койгула деп, жигиттер болбой эле баа түрүлөй көтөрүп кетти. Анан ал ичпегине атасы албетте жерде калбайт. Ден соолукта болгула, үй бүлөңөр менен аман болгула, анан силер да ушинтип келип, келинчектериңер менен келсеңер да дастархан жай тартып берди деген ырым болмок эми. Муну болсо, силер болсо. Ай куюп алгыла. Көчө булар эме улакта тартып берген. Биздин могу эмебиз башталгандан бери мына ушул жигиттер малыбызды мындай союп эттеп бышырып ошол жерде бутубузга бут, колубузга кол болуп кызмат кылып жүрүшөт. Чын жүрөктөн ыраазыбыз силерге. Жок, чын жүрөктөн ыраазыбыз. жакшылык Аман болгула жигиттер, бар болгула. işi болор кишинин кишинин Себептен буларды мындайда ошо силер айылбаш болуп канча жыл кызарт элине кызмат кылган жигит болчу. Калыс болсо ветеринарнын башында мына азыркыга чейин Жумал районунчу. Ошол элге кызматтан эстегенде эле жигиттер эмес да чыгаса, бар болгула. Алла разы болсун. Бакта жөн эле балдар жок, бүт эле бир жагын чойгон мындай. ошолор Астан жес бата алып коңуз балдарга. Ошон үчүн баягы өнүгүн астында мында Кудайга шүгүр да, баягы артта калып калган жок, өнүгүп өсүп келатат. Ошо силердей болгон агаларын көрүп өсүп атышат да. Анан мындай эжекелериңер келгенде чындыгында бизге демек күч болду. Бир нерсе мына ушул жерден эстекем айтып коеюнбу да. Сиздерди вот та сүт өкөт атпаймынбы? Бул Сукайке жана биздин клубубуз да, эски клуб. Ошол экиге көптөгөн салым кошкон чындыгында. Ошол жерден өзү амирзат болуп, башынан баштаган аягына чейин ошол жерде жүрдү чындыгында. Азыр клубубузда кирсеңиздер жомок азыр. Жаркырайт азыр. Көрсөңүздөр мына айылга дагы мынакей салым кошуп, тең менен кошуп чуркап алды дагы, чуркап жүрөт айылга дагы. Көптөгөн салымдар. Ошон үчүн Сүкү жөн эле киши болбогон үчүн жогорку кеңештен бир ыраазычылык кап келет. Максат. Жок, акчасын жазат бер. Жок, Сүкүнүн артында, конечно, силер барсыңар. Полный проработка. Силерге да рахмат, чоң рахмат. Байкелерим, жеңелерим деп монтип алыстан жолар келтасыңар. Айылда дагы мына угуп отурабыз, айылда да кызмат кылып атсыңар. Кайра берге да келип атасыңар байкелерим деп, жеңелерим байкелеримге ыраазычылык билдирип атсыңар. Силерге дагы ыраазычылык, жеңелеримге байкелеримге ыраазычылыгын билдирип атат. Ушул силер дагы кандай байкелериңер, жеңелериңер силер да ошондой сый көрөсүңөр да. Эми ушул келгиле баарыңызга чоң рахмат, келиңиздер бактылуу болду. Жумушу жоктор турбайсыздар,
Geldi. Omine. Baykeler, bayramыңыздар мен, bayрамыңыздар құтты болсын. Айылға жақсы өрөлгө болдыңар. Бұл чекте болбосын, бізге дағы үлгі болды. О жаштарғач. Шол, келгіле мұныңар көбейсін. Omин, өйді ұрыстан шығар болу. Сіздерге да çok рахмат, көңіл бұрып. Улақ тартып келіп болып әкелеріңізге де. Ассалаумағалейкум. Сұраған қандай? Улақ алып келдіңер, бата үйрені олбай жаңар бұдай. Үштаған бола, ол бата үйрені. Атта айылда мен алып келдің, Öyle. Aynur açık çıkıldı. Alacak hiç var mı? Detme kurt kamer koyarsın. 여기서 하다 수력 버스만 başlayın. Bayramlar kutlu olsun seketketeyin. Çünkü böyle ıntımağına üzülmesin. Ölgünce 3 yaşka çıkkan katey. Şu koluna üzülmesin. Şurada toyda jür bile. Tas sorkanına jaklıkka jayılsın. Yoğurma kadar soğuy. Baylık tavlat da den soğuktan aşkan baylık yok. Makul mu? Aman bolgula seketketeyin. Bana bakalım. Rahmat Bana emin tarım bay. Cep koygun. O yerden çıplak edersen o şey Baylıkanın kaynatası da memin, ötatası da memin, bağırına memin. Ananı. Tarım bay cep koygun. Sözünde men koşulam. Bu aşkam aytkanday Aynura kızım dağı gelinim dağı. Anam 20 жылдык ушундай майрамы болуп аткан кантип келбей коем. Анан баарыңарды майрам, баарыңар балдарыңызга. Анан Sen pazar kıstasın, pazar kasılarına su gidiyor. Рахмат. Ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун, өмүрүңөр узун болсо, көп жакшылыктарды көрөсүңөр. Ушинтип эле ынтымакта жүрө бергиле. Мындай жылдык дагы далайын өткөрүп. Өзүңөргө бекем ден соолук, ишиңерге ийгилик. Ушундай эле жадырап жайнап жүрө бергиле. Бүгүнкү күндөй болсун күнүңөр майрамыңар. Айтпаңыз келсин апа. Ушундай жакшы балдар келсиңер, угуп Үй билеңерде ынтымак болсун, ас болуй. İmanlı balдар болсоңор. Баары табылат. Çok rahmat. жетиштирип бөлгүлө. Сашпай. Сашпай эле мынтен эттеген. Şuradan beri mazgıcılık koyuyorlar şu şortlar. Балаңар декеттеги өсүңөр болсагы чоң киши. Çınlar. Ушул эркек балдар жана келин балдарга чоң рахмат. Силерди аябай 2 күндөн бери коноктоп ушул келиндердин эмгеги аябай чоң. Силерге чоң рахмат. Анан эркек балдарды аябай жакшы коноктоп, жакшы самал кылдыңар биз үчүн мектепке. Ар дайым эле ушундай жакшы нерселерди уюштуруп эле жүрө бергиле. Үй бүлөңөр менен аман болгула. Кыргыз эли сыймыктанган эр азаматтардан болуп жүрө бергиле. Ошо биздин анча-мынча сыйыбызды
Кабыл алып койгула. Жазда Осмонов көйгө койгула. Рахмат. Чоң рахмат. Билесиздер да, жеңем менен байкем болот. Андан тышкары Мадина сиңдим болот. Аштан балам болот. Анан сиңдилерим болот. Ушу баары иңилерим, сиңдилерим, келиндерим болот. Ошо майрамыңар өзүңөргө кут болсун. Рахмат. Дагы улана берсин ушундай майрамыңар. Ошо? Чоң рахмат. Алла разы болсун. Жеңеме. Жүз туугандардын атынан. Айнура сен алып берем, Айнура. Кыздарга ичине эме болсо, кыздар конокта, келин балдар. Алып кете турган балдар. Чачы сарыда. Алып кетели, алып кетели. Gelindер тура Оған сүйірма тұтышыларға Қол істемей отыра берелді. Рахмат силерді да сыйлап Балдардың барын немен жатқан сілерге чип қалыптан кечігін тұрайсың. Кечікпейлі соны. Жеттіге? Жетті. Алды? Алдық. Алдық, рахмат. Кичинекей белекти да чоңдой көрүп. Рахмат. Ниеттериңизге рахмат. Конечно, чоң. Апа менен өздөрүм келишиле катышан эме болот. Апа менен атаны көрүп алам. Кем бизден балдардан тосуп боло. Бакы. Келгендер эмне дейсе биринчи ушинтип куттуктап келип койгоңузга Ажик ата сиздерге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Кызыбыз эле, бала кызыбыз эле, келинибиз эле деп 20 жылдыгын Анарт менен ушул жерде келген кыздарды, балдарды куттуктап аткандарга чоң рахмат. Алла разы болсун, эки күнү бактылуулук берсин. Ошол ден соолукта болуңуздар. Ар дайым эле ушул жерде жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Кысканышка эле. Разыбыз, чоң рахмат. Рахмат. Ушундай дастархан болсун эле сизди көрүп ушундай чоң рахмат. Айнура. Сен арк позицияны сумкам алып аласың. Сумканы каттап келчи. Ана халаттын астын. эле билим ошол кызым дагы келиним дагы. Мен ошондой сыйлайт анан мен сыйга сыйгылышым керек да. Кыздардан дагы сүйлөөчүлөр барбы айтып коңуңуздар? Кыздардан да бирөө Сүйлөйлүк Мадина сүйлөчү. Мадина кел. Келдиңиздер. Бир чет мен ата-ана сиздерге чоң рахмат. Айнураны шайлабайген сыйлап 20 жылдыгыдай талкоонага чоң рахмат. Кыздардын өзүн деле чакырып куттуктап койсоңор жарышмак, бирок баары классташтары чогуу жеп калсын деп атайын тоого чейин келип сыйыңарды көрсөтөт. Сиздерге чоң рахмат. Кадырлуу карылыкка жетиңиздер. Сиздерди сыйлаган неберелериңиздер сиздерди да ошондой сый көрсөтүшсүн сиздерге. Ошолордун жакшылыгында көрүнүп жүрүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Алмаз берпай. Шашпай жейгиле. Азыр. Бирөө толуп атабыз деп. Батабыз деп. Bon апа, биздин кыздардын атынан тасмал жар. Тасмал жар. Эжеге көрүнгө келди. Жок, албайм мен. Алыңыздар. Немеден келген кыз атайын деп алат. Казакстандан. Ал кырада жалпы кыздардын атынан бар кыздардын атынан. Казакстандан Спасибо, что көтөрүп. Ырчылар бар экен, тап коюлду. Жаалы киндер. Оорубай каласа кеткен, үй бүлөңөр ынтымак болсун. Имандуу келинди балдардан болуп, балдарыңарды ден соолукта чоң өтүп кетсе керек. Кыз сыйласаңар балдарыңардан ушундай сый көрөсүңөр деген кетейин деди. Бактылуу, таалайлуу болгула. Амин. Сиздердин атыңыздан куттуктап коет. Жакшылык кылып коелу.
Rakibin toyuna da Hakem ilip etken hamsını ne çarmanı da Aylımdın ayazında dalımda Al kurusun kopurakça bakalımda Yerimde bir başkaca cılım var oy Balkim düşündüğün yaş çağında Balkim düşündüğüm yaş çağında Geri bir gömücüğüm kaygıramı Bilesin gökürüklü aylım varı Gelsem dağı tobuğulamay Yüreğim eder ığın aylım varı Yüreğim eder ığın aylım varı Ağın su akcamdırdın tamçısını Adelemden artar ömür cartısını Arzulasam çok degende bozulmay Ata kemilip gittin tamçısını Ata kemilip gittin tamçısını Arzulasam çok degende bozulmay Ata kemilip gittin tamçısını Ata kemilip gittin tamçısını Ata kemilip gittin tamçısını Yaxşı oturup, yaxşı Rahmat size. Devletli varlıkta deyince aman için olmuşlar. Niye? Bundan öyle damlalık değil mi? Bak başka türlü ne? Popostu tut. Sutsuluğunun ayaşlarım böyle bağırlar argan soyut ettiler. Olmayacak. Duydum ben bir koko. Bu yetten algıla degen sözü. Evet, koymasın. Fotoğraf koymayısın gayraşlarım. Yok aya koko degen bulmatan da jakşı Жүргөндө кино модалап да жанагы чиркин өмүр ошондогу бир кишини өлө турасым болот чиркин өмүрдеги кино Атылочки жанагы. алышкан турасы алышкан жок Bir жетtirip koyç kızlarga ey. Кытайда бир ишке карабашпаганда деген ошону эле айтып берчү кичкене саактан бирдеме болот эле Кытайда бир ишке карабашпаганда
Gel mu bıçak verir. Almaz et durayım. Ne almaz? Make, sarı kıstık ile söz ver mi? Burada öyle çık getiriyor. Böyle sarı kız sosunda kalan Karasın cürme oysarsın neresi? bir tarp böyle koyuyorsun. Buradayla sosu öğreyine. Ne yapıyorsun ya? Mimikası menen be. Şortmadan içi isterken. Çekil. Çekil. Sarı beni. Saymalı koyduk sarı kız. Sarı orgadar kız. Sarı deyip yürü biri gezdin ay. Sarıydık jetmey varımız. Ey sarı kız. Oy darı kız. Sarı deyip yürü biri gezdin ay. Sarı kaydık jetmey varımız. Oy bölük oynak dolu kız. Bilimde güçke tolu kız. Baber ve yürü biri gezdin ay. Varırız aşık olup kız. Ey sarı kız. Oy sarı kız. Sarı de yürü biri gezdin ay. Sarı kaydık ciddi varımız. Okunu bitti sarı kız. Okumuştu bolgon çağınız. Oy kalbay yürü biri gezdin ay. Orduk ciddi varımız. Hey sarı kız. Oy darı kız. Sarı de yürü biri gezdin ay. Sarı kaydık gitmey varız. Ey sarı. Hey, tugayım be yerine askeri. Hey, tugayım. Ne sırası? Hey, bunu bayıtta bunu. Tugayım be ne sırası? Hey, ben ay. Hey, tugayım be ne? Dayı verirsin bile gereği. Özüm sayıplamıyor. Nurik Bayke'ye sen kadar saymayasın. 11. klasında baldarında kesin hele ayaşkalar kavuşuyor. Oy! Bir kana sincittanır. Bacırayran gözlerine sultanır. Sayın sen iste. Baskan izin başkalardan kızlanır. Baskan izin başkalardan kızlanır. Birin biri örüyünde bağıran. Dümbülgü tarzı aytı açılan. Senin şandır şarkıratmansı yaktı. Şair gülgün oksam jarkın yazılan. Şair gülgün oksam jarkın yazılan. Ya bunu sorup kavurgan sokmaya olur. Ha, Cakir'den. Jake sos konda. Elmira şu şahmetten. Klasaş kızlar bizim o yaxşılığımızды теңдешіп жетіп қалса чоң рахмат барыңарға үй бүлөк бақыт денсаулық қалаймыз сіздер үшін ошо денсаулық үшін бір өзі тапты өзі дегендей тартып жастыра кеттілер жанагы Жараласын денсаулық. Asılbaylık altın bulut keng bolup 10 жыл мурун соғылганда бул тирчи болуп кетпей экен да adam kılgan adamdır. Bakıt eken tala eken deniz olur. Bakıt eken tala eken deniz olur.
Oylop sızlap ketet kabırgam Başkalardan söz aytalmay yaşınam Altın tacı giyin başına Din soluğum ormalcı canında Din soluğum ormalcı canında Bravo. Dekan öldü. Dekan dotçuluk bakı. Anam aşkı var. Sen taşın olsa nurdaysın da bilirle tıramaz. Olur valla boğunan deydi. Kimile yakıştın gibi aynı emine başlı. Hatta mila çok bozuk. Hatta az kes olur. Kes gece çıkırıp kot şunu alayım. Bisiklet, boğa su uyup başında. Bunday olapmayın. Aganyok boşka yatak ya. Hocam. Ak kumroşka. Oş aynan çaçı çıktı da karı. Tavlar çok kokmaldan barıp. Sokkoldan geldi. Pastan ne tavır? Çaçı uzun anam. Ne okaptırdın? Ben başında da düğületim dedim. Barbayla oyunca arzak verecek de odat anam. Marat dur. Gel başına su uyup bere kalalım. Başını ucu dedi de. Aman dedim. Takem. Su çavuştur ant mitkeni. Samınca ok dedi. Elinde mendil ettim ben başım aynamen judum dedi. Mesela akaraşo da pilli bu aynamen başı juvadım. Aynamen juvadım çaç vafşe çatmak kendine. Takem ok nereden bildim. Çıkaydım üstüne. Oca aynamen kurulmak uçtattırana. Temurlan Baykege. Betsestralar 23 fevralda yeme verdi. Hadi klonç. Barat ököz. Yıldık mektepte İstanbul'da var asana. Barat kadar Barat ayda. Hemkenin hatırından sevine getirdi. Ököz gireye sonra bir gün oturuşlarda çıkır işte dedi. Barat atırdı sevin elde dedi. Marat aytdı dedi. Kopta da böyle soğuk çıkaydı. Soğuk çıkaydı. Garajga geldi ököz. Kuyunduk var şu çocuk. Ama Marat gireversin dedi. İstenka okuat da gireversin dedi. Bana servant kaç. Tavar yine aldı. Biz tiket kolasında oturup çağırdı. Koyattır lan engdi oynadı. Kayrat. Koyattır lan da odatına. Turasına bir maldan ököz bilmeksem o kaldırına girip koydu. Hem ne oldu söyle. Bayağı atır turgan jerdili istep odattı. Hem ne oldu dedi. Atır istep odattı. Bol odaptır Marat diye yaktır olsa. Marat'ın koluna var. Cula attır. İğneğin daha uçtu tapay cürüyün de özür dilerim. Gelin ökümüzde seyip koyun da bayrak seyip. Olmaz öküm buyur olmaz geçelim. Ya ökümüz yaraşta hiç buyur olmaz da var şu çocuk. Yalan güzel olsun. Oşundan uğraştı. Cana bu Türk'a ben karmal kılgamam için. Ya cöde. Bu Türk'a ben karmal kılgamam. Kaygının da ne kadar külü mesela. Biz dağlar olsun da olsun. Aytıyor olsun. Başta da aytmadı. Mustafa tepkin aytmış. Başta kalmayan aytmış nerede? Marat men namazın tuttuğunu var. Ya. Kaç la boy? Aa, o mektepten aslında Reşatka Truva ya. Jakke var hoş geldin. Maratçılar var. Neler var mal çun? Oy anda var mı sen var mı? Vay gindi gidiydi takem meni gidiydi. Aşıda ol gittik de. Ama kamas kar aylantık lav oyunu tiyipti de. Kayra şu cumalsak olsan sonra bana şu kızartı tartı otkan taştı onan. Oşan mektebini istep öttü de. Bayağı gel ta gimbaldar, kaysallar yüklediler direktör şkolunda teşlimedi otanan. Biz de bağırız çıkarma bayağı. Beni gittiyse take çok. Çapkanda gittiyse ses. Bilmem ben çıkmıştık. Orada da denize talkalamam. Hoşçakalın. Ne için gitti bir kaldı?
Ya teyipli lan derecesi takalım. Derecesi takalım. Hiç sana öyle koyalım. Gözler kümesi bolçu da. Havlu aldı şu beni. Moyundan al oğlum. Hadi gelin oyun kaldı hep böyle. Yaz da bize. Yaz. Ha sen bir koy ver. Senden temir aldık şey. Böyle takan var. Aha, belki teyze. Ha kamera ölçüyle işte öyle. Bak emmine yıldığı kadar yodattısı kamerada karavatla duruyor. Ay işte öyle. Gel sen orada koy ver. Kamera. Tartmaylasın mı tartmaylasın? Tartkan yok. Geç ben canım. Hoşçakalın. Kompak tikestin. Sen başlasın bu da. O kadar ben Böyle başlayıver. Sen ölüsün vibrasyon dele görün. Esma başlangıçta şu koyma. Ne karaysız munça caldırap, gede gülüp gede kaltırap. Suyup kalgan yiğit okşaysız. Suçunuz bilbey mağdırap. Ova sizi suyup kalıpmın, görüp alıversen tanıtmın. Geçe görüp sizi düşümdü, siz damagan men da sizge abdan jağıpmın. Ayağa taycaşmın alicaş. Oy karındaş korkma karındaş. Bir kol turup mayet kuralı, korkma canım. Korkma canım, canım kana beri bas. Suyup kalsa azaptan caşeken, yüreğimizde lecaşeken. Görüngöndü suyup jürsöňüz, ayalığınız, jubayıňız, bakuş kanteden. Ayalım çok azal boydokmun, solkuldagan jigit boydommun. Eger meni çındap süýsöňüz, jakşı güye, jakşı ata, Jakşı tüýgöy, tüýgöy jakşı ata bolmokmun. Sen Keçe görgöm sizdi bul jerden, janыңızda sulu kız eken. Koltuk taşıp para jatıpsız, ayalığınız, jubayıňız emi kim eken. Aytmadım mı çok dep ayalım, al barakkan menin ayaşım. Jardan berip koyğom jöneli, ayaşımdın bazarlardan Ongosun. Yigit söz kuday kıldosun. Aktoy menen biz baş koşkundu, 10 balalı batır ene apa bolmoksun. Asıl oşop tatlı. 10 bardak büyük. Kuday kutkusan. Sizleşmeyi tavuştursan cüp bol degende bunlar kuday kutkusun. Görüp kalan. Joluştur öyle ne? Bir var nurdasında atmadılar lan amına. Ben nurdan geldim. Mutlu söyle.
Aysın sarının sevgisi öldü. Ayaşların atынан Bistin uşu ayaşlar. Toqtoqulduq suluğu sırdasına Ayaşlar uşu kızmatın kılıp birir ırdap berip koysun. Bistin klastaş kızlarga arnap birir. Toqtoquldan Jezdelerge bir. Ayşeňe senin gözüň möltür garaga. Ayaşların attan bir kalawda aytып, uşul ayaşlarыбызга рахмат. Келинчектерибизге дагы ушинтип Demesine anan ırındagı kılıp koştup hemen koysun Bistin abi. Gele bakan diyorsun. Ya. Gel. Yok bak bunda kızını alıp işine güzel oturarken buna Bistin ayaşka. Ayaşka oğlu diye vakit görse sütü oturuyor. Jatırlı gördüse motor görümden Jatırlı demesen Jolukkan kanday jakşı dedi. Yok öz oşonlu. Gel mi? Kalo tilek aytıp koysun. Kalo tilekte aytıp koysun biraz. Баарыңыздарга дем соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрүңүздөр. Жүрөлү. Постоянно кызмат кылчу да болбойт. Жүрөлү деп айтчы. Сиздерде барганыңызга чүй жакка Кудай буйруса. Ошо баарыңыздарга дем соолук каалайм. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип биздин сыйды көрүп, классташтарыңыздарды сыйлап келип бергениңиздерге чоң рахмат. Анан бизден анча кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Эч кандай кемчилик жок. Ошол дагы. Мен айтайын, сизде отам, мен дагы сөз таппайм. Силерден кемчилик истеген кишилерге арбасын. Биз токтоп. Бизде уктабай эле калган кемчилик. Мына ушундай каалоо тилегин айтып, ушулардын кызматында биз ушундай күлүп жайнап силер менен ушундай мондай көңүл болуп турабыз. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган жайнаган көздөр менен, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Larissa, şunday yollar beni doluktan kanday sandım. Kıldırak olup Tuğanlar joy turmuşta Jaksılık sebep olup Joluksan kanday jakşı Joluksan kanday jakşı Joluksan kanday jakşı Joluksan kanday jakşı Öksöler dolsun neşe Bayırlar başı Bayırlar dolsun neşe Bayırlar başı Kanday jakşı Kanday jakşı Şirin 5000 daha koydu. Hepsileri de al.
Aldı. Pastor bulmasa kolda aldı. Cüğü menen urmasan. Cüp olsun emi o var. Dibine Ninsam almadı. Ninsam alganlar cüp kılgan emes prosto. Hızlı açsınlar da kolu. Kaç lira? Müzik öyle bak. Bağımdı ötengin yazdağı Ağlağı Sevin bölümler başkanı Göçmek duran Ömrümü gelecek Sevgisi aktarır Bayrağında gül çayra Bayrağım gül çayra Bayrağında yeşayım var Bayrağında gül çayra Sen de ırçılık. Aldırım daha hızlaşsınlar. Özüm toktavuzun torkeninden bozdum. Toktavuzlarını katın almalı. Kızlarsız belbezek kol ver. Bayken göperev ya. Toktavuzluk bayken göperev. Dosa kaç ya. Bayağı toplayı daha Belki mesal koy. ya maçı gelem davir kıstarga biri özüm çevir yaxşı birini arnap kaç Korsundan az öyle olur. Ömür degen kıpkızıl gül yaylalar Ömür degen bulmakta sayralar Ömür barda ömür beste oynap gül ömür ötsün Car olmay
келинчеги болдук экен я. Дасторконуңарга береке берсин. Дасторконуңар нанга толуп, ушул сый үстүндө сый көргөн, жана сый берген кишилерден болуп, ушул телүү теңиштердин арасында даражаңар төмөндөбөсүн, Кудайым колдосун, кыдыр жолдосун дегендей ар убак маңдайыңардан күлкү кетпесин, жекеңер жарык, эр жигиттерден, эр азаматтардан болгула. Дасторконуңарга береке берсин. Амин. Калгандарны биздин келиндерге. Амин келгиле. Жакшылык, ден соолук, аман эсен жетип алгыла, алыс кетсеңер. Сыйдан кеткен кемчиликтер болсо кечирип койгула. Кыздарга мына келиндерге таажим эстерге güç kuvvatda ушундай баягы өзүңөр айтып кеткендей жакшы эркектин артында жакшы аял турат дегендей ушуну ошондордон эч качан жазбагыла, өркүндөп өсүп эле өзүңөр менен көбөйөңүздөр. Эми биздер сиздер менен таң атыргыбыз келет, просто балдар кичкейлер бар экен, анан ошолор турат түшүнөлүк, Ооба биз да жок эле. Чоң рахмат силерге. Бизде де кете тургандар бар экен. Шааргач. Ала кетели. Жокко чыгарып коесуңдар да. Жанымбай кетин. Жакшысын ашырып кетеле, Тарынбай кеткиле. Бу жерден көрбөгөндөр калган YouTube каналыма меникинен көрүп аласыңар. Кол жыйлоо.